Pihalni orkester Krka je letos na dolg seznam velikih in priznanih imen, s katerimi je v zadnjem desetletju sodeloval, dodal belgijskega skladatelja Berta Apermonta. Nedavno so v Kulturnem centru Janeza Trdine združili moči in Apermontova glasba je ob energiji in interpretaciji Krkinega pihalnega orkestra navdušila poslušalce. To come in a country you don't know and to work with musicians you don't know, it's always a challenge to do that. And there's always also great joy when you feel they are really eager to play. I felt very welcome here and I felt they were really appreciating my work and my music. And that makes it, for me also a great experience. You know, for me it's all about making music. And if you feel that the group is also feeling that way, and then you build something together, and that's really beautiful to be part of that. Apermont je le zadnji v vrsti svetovno znanih skladateljev in dirigentov, ki so v zadnjih letih sodelovali s Pihalnim orkestrom Krka. Od leta 2015 so tako pri orkestru med drugim gostovali Philippe Spark, Nigel Hayes, Bart Picour, Otto M. Schwarz, Alexander Kosmicki, José Soner Oriola in lansko leto Franco Cesarini. Seveda je to privilegij vsakič znova, da mogoče se niti ne zavedamo, ampak to so zvezde v svetu pihalnih orkestrov in oni delajo z nami. Oni delajo z nami in predvsem vesel vedno znova, da so vedno navdušeni nad orkestrom, nad odzivnostjo, nad to, kako so pripravljeni za tak intenziven vikend in pa predvsem začutijo strast do glasbe in to meni tudi daje osebno eno potrditev, da jaz dajem orkestru, se pravi, predajam to strast do glasbe, ki jo potem oni dajo naprej publiki in pa predvsem tudi tem tujim gostujočim skladateljem, dirigentom in skupaj se ustvari en res čudovit trenutek. Koncert je sledil intenzivni 3-dnevni vadbi ob prisotnosti skladatelja. Kako se sam loteva tovrstnih projektov? I approach it in a very open way. Because you never know what to expect, the level or, you know, how well they are prepared. In this case, they were very well prepared, so I was positively surprised because it's my own music I conduct. I know how to approach every piece and what it needs in order to speak or to work. And then it's just listening, like what is needed. Ko smo povabili Berta k nam, da smo res zadeli tisto terno, kajti on je človek, njegova osebnost in način dela, razmišljanja in tudi odprtost, prijaznost je tisto, kar ta orkester dejansko potrebuje in je orkester srkal vse njegove ideje. Ta sodelovanja so za orkester izjemnega pomena, saj skladatelji domačim glasbenikom tako odkrijejo ozadja njihovih skladb in nanje prenašajo svoje znanje in izkušnje, kar je tako za orkester kot tudi dirigenta Matevža Novaka neprecenljivo. In za orkester to pomeni tak v letu ena prelomnica, se pravi malo počitka od mene in pa nove izkušnje, tudi zame veliko novih informacij in pa predvsem teh osebnih spoznanstev, kajti z vsemi od teh dirigentov, skladateljev se lahko slišimo kadarkoli za nasvet, za usmeritve in to je tisto, kar največ šteje. In po drugi strani tudi peljejo ime tega orkestra v svet in v Evropo. Pihalni orkester Krka je sicer državni prvak in zmagovalec različnih prestižnih tekmovanj po Evropi.